IBC irambiririe mihango ya wandikithia wa KURA mbere ya githurano kinene kia mwaka wa 2027 Jumatatu kiumia giki. Itanya riao ari kwandikithia aikia a KURA ero milioni 3.3 na gukinyaniria na riu kuronekana gukorwo na ukunderu wa aria mareyumiria kunyita itemi mihango-ini ino. Ona thengia wa mihango ino kwambikwo kaunti-ini ya EMBU, makiria ma ibandi 6,400 itire iragirwo ni ene, imwe cio cigikara wabici-ini cia kaunti kwa makiria ma mieri ina. Undu uria murugamiriri munene mihango-ini ya wandikithia wa KURA bururi-ini Kerago Ndirango ugite wahota kuhotomia matanya ma IBC. Tugeragia gwetha ene ibandi icio iria ibandi ciuka, ona nitumatumagira nginya SMS, ona angi tukamahurira thimu, no matiganaga matiuka kwa ibandi icio. Ni kiria ndingimoria ni mundu wothe ni apply kibandi oke akigira twina kio guku. Kaunti-ini ya EMBU, IBC iratanya kwandikithia aikia ero wa KURA 8,000 no gukinyaniria na riu no andu anini meyumiritie mihango-ini ino kuringana na maafitha IBC kaunti-ini ino. Wanakuja tu wakiwa achana kidogo kidogo, lakini tunatarajia as the days goes by wataongezeka, idadi itaendelea na kuongezeka. Icigo ingi iria mihango ino ironekana gwikururia ni hamwe na Naivasha na Limuru, mbeũ njĩthĩ aingi aria matari na KURA makiaga kwiyumiria. The numbers are very low and the challenges might be the voter apathy. People are still they lack interest. Jana tuliweza kupata 10 ambao wamejisajili. Sasa hivi tunaendelea kuangojea na kuna mmoja ambaye amejisajili. Gutiri na turn up njega, considering that kwina andu aingi mararikirie cukuru na kwina angi matari mathurana tondu matire moya KURA. So ni nguhoya andu othe meyumirie moe KURA niguo tukahota ku make decision iria ciagirire mwaka wa 2027. Ona gukiri uguo, mbeũ njĩthĩ aria meyumiritie ni matariirie kuraihiriria kwa wabici cia IBC ta muhinga munene, makiendekithia kamiti ino ikinye matura-ini niguo gukinyira andu aingi. Afitha wa IBC mwena wa Naivasha akiendekithia ceceni cia wiyandikithia ciongererwo. Riu ithuĩ tungihoya thirikari andu aya IBC facilitatwo mathie mashinani kuria ayuthi acio ayuthi ni aingi matari KURA, no riu ri thina ri ni mundu kwirwo ati ni arariha fare oe KURA. IBC ingirehe horo uyu mashinani kuria wanjikwari kuria muyuthi ari. Rugano no taruru icigo-ini imwe mwena wa Rift Valley kaunti-ini ya Uasin Gishu gukiaga mundu ona umwe wiyandikithitie kumariria mihango ino yambiririe. Icigo kia Marakwet East ario andu 5 meyumiritie kwiyandikithia. Kwa sasa hatujaweza kuregister. Siku ya leo pia unaona ni siku ya pili na masaa pia zimeenda na bado hatujaweza kupata vijana. Tunawahimiza kwamba waweze kujitokeza sana. It is our call to young generation, this Gen Z, please to come out and register as voters. Time is now. We have started and we are ongoing. Kamiti ya IBC igutwarithia mihango ino na mbere nginya mieri 8 mbere ya githurano kinene. Girifotera Kamembe TV, ritwa riakwa ni Mubi wa Shege.